مظلوم کوبانê fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê di daxuyaniyekê de li gel peymangeha Lêkolînên Washingtonê behsa çendîn mijar û babetên Kurdî û Kurdistanî kir. Tê de tekez kir ku peywendiyên wan li gel rejima Sûriyê tu carî nehatine birîn û ew wekû qesedê dixwazin pirsgirêkan bi Tirkiye re diriya diyalogê re çareser bikin. مظلوم کوبانê derbarê Tirkiye û peywendî û çareserkirina pirsgirêkan di lêdwana xwe de got ew dixwazin nakokeyên xwe li gel Tirkiyê bi rêya diyalogê re çareser bikin ji ber ku Hesedê çendîn caran eşkere kiriye ku ew ne aliyeke şer di navbera Tirkiye û PKK de ne û ew wekû qesedê ji bo her hevdîtinekê bi Tirkiye re amade ne. Ew yek di demekê de tê ku rêveberiya PYD bi hemû alî û şepêl û saziyên xwe herdem Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi peywendî û têkilî bi Tirkiye re tometbar dikin û dibêjin ku peywendiyên enekesê bi Tirkiye re başin û bihêzin. Fermandarê giştî Hesedê Mazlûm Kobanê dazanîn jî ku peywendiyên wan li gel rejima Sûriyê berdewam in û nehatine birîn. Lê rejîm hin jî ji bo çareseriyê neamade ye ji ber ku bi çavekê bihêztir taamül û danûstandinê dike. و او دخوازن پرزگریکن دنافبر وان و شامه ده چارەسەر بکن لی رژیم به هلوستا آلی سرکفتی دانوستاندنه دکه و دخوازه بریارین خواه بسپینه و وگره پیش سال 2011 دوی درباره ده سیاستمدار و چاودرین روژاوه کردستان تکز دکن که داخوازه رژیم او کو جارکدن وان هریمین کورادستی قصد کرنه جارکدن وگرینه. درباره پیوندین لگل هریما کردستان ده فرماندار گشتی حسده گوت کوان تو پرزگریک لگل هریما کردستان ده توننه. او هول ددن کو پیوندیان لگل هر کسکی هروها لگل همو پارتیان و سرکردین وان ده دینن. تکز جکر کو دوی کرد ناکوکین خواه به دیالوگی جارسر بکن و رجاندن خوینا کردان لگوری کوبان دبیجه حرامه. اف داخویانی جی ددمکی دته کو مظلوم کوبانه لسر ایریشا چتین جوان شورشگر لسر دریه پیشخابوره بیدنگ مایه. هروها هر ایریشک پکک لسر هزین پیشمرگه تینه انجام دان تو هلوستین فرمی و نفرمی جه مظلوم کوبانه در نکتنه. برواجی گوتناوی بریا نها محمود رش کو یک جه فرماندارین قصده بزلالی راگهانده بو کو او درباره هبونه پکک لحریما کردستان نبی آلینه و او بیدنگ نمینن. لسر پیوندین لگل آلین اپوزیسیون سوریه جی مظلوم کوبانه دیار کر کو پیوندین وان لگل اپوزیسیون نباشن به طایبت پشتی عفین گریسپی و سریکانیه. هروها راگهاند کو او پیشبینی دکه کو ای سال گوهارتن ده پروسه سیاسی سوریه ده چه ببن.